Lep pozdrav vsem prisotnim v dvorani. Mi smo domači, otroška folklorna skupina Kresnice. Obljubljamo vam nepozaben koncert, kjer boste uživali ob lepi glasbi in gibčnih korakih mladih plesalcev. S petjem in plesom vam bomo pripovedovali svoje zgodbe. Magyarországról, Szombathely városából jöttünk, a Dr. Pesó Várernő alapokú művészeti iskola zsenice csoportja. Magyar táncokat táncolunk, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Köszönjük a meghívást! Dobrý deň! Prinášame vám pozdrav zo Slovenska. Sme detský folklórny súbor Malý vtáčnik z Prievidze. Je nám cťou, že sme mohli prijať pozvanie na 5. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu. Spája nás nielen podoba našich vlajok, ale taktiež kultúrne a prírodné dedičstvo. Ďakujeme. Chvala. Pozdravljeni! Dobrodošli na prireditvi, ki pomeni uradno otvoritev Mednarodnega otroškega folklornega festivala. Festival poteka od 10. do 14. oktobra in letos obeležujemo že 5. leto sodelovanja in povezovanja folklornih skupin. Različnost nas bogati, ob njej rastemo in se razvijamo. Na odru pred vami so že predstavniki folklornih skupin. Iz Slovenije otroška folklorna skupina Kresnice osnovne šole Brežice, z Madžarske skupina Žentice Szombathely in Slovaške skupina Mali Vtáčnik. Vsak od njih se je predstavil v svojem jeziku in na svojstven način. Kljub jezikovnim oviram med nami pa pride trenutek, ko vsi govorimo isti univerzalni jezik. Povezujeta nas glasba in ples. In danes boste ta jezik spoznali tudi vi. K besedi vabim gospo Vesno Bogovič, direktorico Mednarodnega otroškega folklornega festivala in hkrati vodjo otroške folklorne skupine Kut Oton Župančič Artiče. Dobar dan in lepo pozdravljeni na že petem mednarodnem otroškem festivalu, ki združuje različne otroke, različne države našega sveta. Naš festival otroških skupin sodi med CIOF festivale, to pomeni, da delujemo pod okriljem svetovne folklorne organizacije CIOF, in zaradi tega smo zelo ponosni, zato ker CIOF festivali so eni izmed najbolj zaželenih folklornih festivalov na svetu. Organiziramo ga vsake 2 leti in letos smo v goste povabili otroško skupino iz Slovaške in iz Madžarske. Sodelujejo pri organizaciji pa 3 organizacije naše, se pravi Osnovna šola Brežice, Osnovna šola Artiče in pa Kulturno-umetniško društvo Oton Župančič Artiče. Lep pozdrav našim gostom, jaz želim, da se pri nas prijetno počutijo, da sklenejo čim več prijateljstva, da odnesejo v svoje dežele lepe spomine in seveda, da pa svoj program, ki so ga pripravili za nas, izvedejo tako, kot so si ga zastavili. In pa predvsem varno pot potem v nedeljo, ko se vračajo domov med svoje domače. Hvala lepa. Hvala gospe Vesni Bogovič. Čas je, da pridemo od besed k dejanju. Glasba je tisto, kar nam najbolj poboža dušo. Kaj je torej lepšega, kot se prepustiti zgodbam, ki nam jih bodo narisali današnji nastopajoči. Kot prvi se bodo na odru predstavili člani otroške folklorne skupine Kresnice, Osnovne šole Brežice, ki deluje od leta 2005. Skupina mladih folklornikov
Sestavljajo otroci, ki so stari od 9 do 14 let in jih druži veselje do ljudskega izročila, petja, plesa in iger iz časov naših pradedov in prababic. Kostumska podoba skupine sega v leti 1910 in 1911 in predstavlja vsakdanjo nošo iz bližnje okolice Brežic. Folklorniki prikazujejo otroške igre, pesmi in plese z območja Štajerske. Predstavili se nam bodo s programom z naslovom Janez in Mici, na harmoniki jih bo spremljal Sandi Hribar, na lončenem basu pa Marko Vogril. Vodja skupine in avtorica odrske postavitve je gospa Zdenka Dušič. Pa si poglejmo, kaj so nam pripravili. Počakajte, bo še prišla ena nova. Evo se še prišla, ena nova. A to je ta nova? Ja, pa se šla pa kar z nami igrati, prav? No, v glavnem igra gre tako. Janez, ti boš iskal Mici, Mici ti boš pa iskala Janeza. Ajde, kar zavešte in poči. Pa veliki problem je da ne boš nič pejala, neč ne smeš pejati, veš? Neč ne vidiš, ne? Dobro. Vidiš, dobro. Zdaj pa veliki problem naradi. Kar začni picati. Mici, kje si? Tukaj sem, Janez. Mici, kje si? Tukaj sem. Mici, kje si? Tukaj sem, Janez. Mici, kje si? Pa tukaj sem, kaj si gluh. Mici, kje si? Ja. Ja, vidim, da igrati se znaš. Pa znaš tudi kaj zaplesati. Ja, znam tudi zaplesati. Pa znaš čardaš. Ajde. Pa znaš šikiro? Ja, znam tudi raško. Hoja, hoja, ja, ja, hoja.
Neked adom a zöld van. Hová teszed? Hát ez nekem nem kell, kiküldöm kapálni. Megy a kosár. Mi van benne? Aranyalma, aranykörte. Noé, kitetsz nekem? Neked adom a savanyú jóskát. Hová teszed a jóskát? Hát ez nekem nem kell, elküldöm a piacra. Megy a kosár. Mi van benne? Aranyalma, aranykötte. Mogi, kit adsz nekem? Neked adom a Rúzsa Sándor. Hová teszed? Ide teszem magam mellé. Van kettő a kis író, egyik dobos, a másik levélhordó. Szép lányoknak hordja a levelet, akinek a szemek az védelmet. Szép lányoknak hordja a levelet, akinek a szemek az védelmet. Ég a kökény, zöld a petrezselje, lótágosnál bennem a szerelem. Ja Istenem, ugyan mit csinálja, szeresse-e vagy próbálgasálja. Ja Istenem, ugyan mit csinálja, szeresse-e vagy próbálgasálja. Na nastop že čaka skupina Slovaške, Mali Vtačnik, ki jo je leta 1977 ustanovila Eliška Hrbikova. Združuje okrog 100 otrok v starosti od 6 do 17 let, danes pa so med nami plesalci stari od 11 do 16 let, ki nam bodo predstavili del ljudskega izročila,
ki ga negujejo in plemenitijo. Pa smo znaj modelček Slovaške s plesom Kosci. Mačka bubenička. Čokoláda krušička. Vypečenú rýchlo sem. Mačka milá, teraz kosíš. Na zem.
Ponovno se bo na odru predstavila folklorna skupina Žendice Sombatej. Njihova želja je, da spoznajo in se naučijo kar največ plesov iz madžarskega narodnega izročila in lepoto ter bogatstvo domačega okolja predstavijo tudi ostali, pa pokuhajmo v njihov svet. Vén vagy már, táncolni se tudod már, szállj ki már, vén vagy már, táncolni se tudod már. Az én uram nincs itt hozzabot van hegezni, majd hazajön estére, mit fog vacsorálni. A tűzhelyen apaszulj, majd hetek főztem, nem főzhetek mindig új, tavaly-nyáron főztem. Az én uram nincs itt hozzabot van hegezni, majd hazajön estére, mit fog vacsorálni. A tűzhelyen apaszulj, majd hetek főztem, nem főzhetek mindig új, tavaly-nyáron főztem. Ennek a kislánynak nem jutott párja, jaj, de megharagszik. Majd máskor jut neki, jobban ifalkódik. Kácsa, kácsa, összekácsa, ki a párját nem találja, keresse magának. Ennek a kislánynak nem jutott párja, jaj, de megharagszik. Majd máskor jut neki, jobban ifalkódik. Kácsa, kácsa, összekácsa, ki a párját nem találja, keresse magának. Hol is a részúra?
Spet je čas, da začutimo utrip folklorne skupine Slovaške. Najprej se nam bodo predstavili s krajšo glasbeno točko, nato pa bodo skozi raznoliko koreografijo in plese predstavili svoje ljudsko izročilo. Pridite, oder je vaš, Hlapec Ameriki. Jeden krám na zemi. A vy, poďte k mamke lekvár variť. A vy neviete, že túto Matúš sa práve statkom z Ameriky vrátili? A Maťko, na dlho, či len tak? Kým slniečko nezakrie tamten čierny mrak. Maťo, aké nemáš pánske rúcho? Ako rúcho, každé rúcho! Maťo, a čo ste statkom v tej Amerike robili? Slnko sme dobre zachytali a potom vlchy krmeli. Vlchy! Maťko, a čo ste vy v tej Amerike také videli? No, tam sú ti také veľké chalupy, že keď oblok otvoríš, máš bližšie k mesiacu. Ale Maťo, nie! Počuj, boháč, ako sa spozná taký Amerikán? Po širáku, po kabáte, tancuje voľné tance, fajší cigáro. Cigáro! To je Amerikán, nosí klobúk a fajčí fajčku, alebo nie? A Maťko, zatancuj si s nami. Nauč nás! Pekne po poriadku. Najprv si spálny kráň. Cigáro zaberáme. Jolky tu obzeráme. A keď zostane čas, Tak si zatancujeme, alebo nie, tak si druhé cigáro zapalíme. No ty asi nie. A slovo pre Amerikána. Amerika vytvárená, v celom svete rozšírená. Pre v Amerike ťažká práca, ale je tam dobrá práca. Pre v Amerike ťažká práca, ale je tam dobrá práca. Dnes to sú ale Bože, dnes
Kikiriki. Nový tanec z Ameriky, alebo nie. Esta señorita, mami no Margarita, ya se ocupa, celá prenosura. Rejuda Margarita, Lisela, se uvetiva, prende mi ufał. Aż jeden kranie, presta trafi, zadoraši za nado, a si sobie. Hej! Esta señorita, mami no Margarita, ya se ocupa, celá prenosura. Rejuda Margarita, Lisela, se uvetiva, prende mi ufał. Aż jeden kranie, presta trafi, zadoraši za nado, a si sobie. Hej! Esta señorita, mami no Margarita, ya se ocupa, celá prenosura. Rejuda Margarita, Lisela, se uvetiva, prende mi ufał. Hej! Maťo, ja idem s tebou do Ameriky. Na robotu si ešte malý. Tak na čo sme sa na Ameriku hrali? No, aby sme sa zabávali. Alebo nie. Ale ja idem a keď sa vrátim, chystajte si kapesníky. Na šatôčkovi? Na zobel. Kikiriki, kikiriki. Ďalší somár z Ameriky. Bez kabáta bos, narazil si nos. Do Ameriky! Do malého vtáčnika. Tego nemá peňazí, tego ničo neváži, nemusí sa čo Bližamo se koncu današnje prireditve in naj se vsem nastopajočim ter njihovim mentorjem zahvalimo za prijetno druženje, za zabaven vrtiljak tradicionalnih plesov, ki so nam ga pripravili. Skupaj smo premagali jezikovne ovire in se družili ob glasbi, petju in plesu. Prosim nastopajoče, da se nam pridružijo. Na oder vabim otroško folklorno skupino Kresnice osnovne šole Brežice. Otroško folklorno skupino Ženice Sombatej.
Vtačnik, Slovaška. Na odru je pisana paleta tujih in domačih folkloristov. Toliko različne energije, ki se bo zdaj združila v skupnem plesu. Upam, da vam je bilo lepo z nami. Uživajte v nastopu in nasvidenje čez 2 leti.